Kaunti ya Nyamira itari gutigara magega nero nigo igatie chisukuru chigenderete guchingira ogokoria buya ase amatemo ayoyo y'omwaka oite kirasi kerige 12 igatie chisukuru cy'omurikito Fatgadi Gisemba anyara gutarera muna bono skuru ya Nami SDS secondary na boigo skuru eri ya Banyaruka ya Gekendo ya Gekano nigo nero ekoretie buya kigima abo asibono korengana no murikito chinyarete usaboroki wabange banyarete gukoria buya na boigo nonya chimina sko chaboroki wabo nigo chiachete igoro kigima ase entunda intangani kigima nigo eskuru ya secondary ya Nami SDA ya nyarire wikia emini ya isano nemo hichinukuta isano isato ingana ya gendereire guchengerwa performance ya skuru ye nabo ya improved. It actually almost doubled. Ekiagera the other year it was 3.2, a mean of 3.2. Last year to got a mean of 3.3, and this year to have a mean ya 6.812. Bonorende abana baitete ntwabugate we started with a B+, abana batatu. Then B, we had 20 candidates running at B. B minus, they were 14. C plus, they were 11. C 1. D plus, they were 3. Cross skuru ya Banyaruka ya St. Teresa Gikano nigo umwarimu munene Sister Mary Stella nere atebira machibu y'omwaka oyo nigo bairanete maiga yekorenganiwa na machibu y'omwaka oeta engana atebire nigo barachie kubeka omukya omunene ase omwaka oyo kurende nigo bachengeire ogokoria buya ase amatemo ayo ase aborokiwa 52 ase aborokiwa 50 nebere noyomo abo bakorete amatemo ayo bachiete university. Mwaka huu tulipata alama ya jumla ya 7.66 ambapo tulikuwa na negative deviation ya negative 0.89. Ninaweza kusema kwamba imetupatia changamoto kwamba tuweze kujipanga vilivyo mwaka huu, tuweze kuona ni lipi ambalo lilienda vibaya nase ogokora okuya bwanetio kubwatanana kwa baibori abanafunzi abanyene esukuru amone community nege nage gotokonya ase skuru yega ikera tokubwatanana kurwekerisia tobwatanana n'abarimu tobwatanana n'abanafunzi especially ikera tokobara astinse muje kumuika ikera gara Nyasaye atangaine ibinde byonsi bikora ubuya nandi byasoke amatoke amaya Wika ase skuru ya Nyachururu ime ye wodi ya Busamaro nigo na barabwo bagenderera gochengera ogokoria buya kwa ule ushindi ambao tunajivunia kama shule ya Nyachururu. Matokeo yalitoka jana na shule yetu iliweza kuchinyakulia alama ama mean ya 7.423 ambayo ni ongezeko kutokana na mwaka uliopita wa 2024. Huu mwaka tumeweza kufaulu kupeleka wanafunzi 75 kati ya wanafunzi 122 waliofanya mtihani huo. Sisi upanga lakini Mungu ndiye hutimiza. So venye wanafunzi wamefanya hivyo vizuri inaonyesha kwamba kuna kazi imefanywa hapo, na hiyo kazi ni kufunza. Tunafunza 24/7. That is kuna remedio ya usiku, asubuhi na mchana. Mimi kama mwalimu ningependa kuwahimiza wale wanafunzi ambao hawakupata grade ya kwenda chuo kikuu waweze kujitahidi. Kuna mengi ambayo wanaweza fanya kule nje, wanaweza ingia college, wanaweza ingia TVET na pia wanawirishe talanta zao, pia wanaweza fanya vizuri na kwingine ili kuimarisha hata maisha vizuri.
Chingaki echecho nigo umwarimu omonene bw'esukuru ya Nami SDA nigo asioribuna ogosirwa okonene okubanyora korwase eabisi y'omobunge o West Mugirango Mosike Stephen Mugaka nabo igo amagenderero ayo gegwikirania ase esukuru eyo nero esaba bwenene y'amachibu ayaigamaya konyorekana igo naende ng'akerera inde CDF ingotokonyere buna bono birasi birari bibere yatorosereti abana abagocha ba CPC ebagocha gosoesa ebirasi ebiyasana ebiyo CDF yaito yatoroseiri under the leadership of Lichumbe omo MP ito Steve Mugaka Wakiri egasi nengi yagokora ebirasi birimo birore they are very nice abande bagocha barore indeed bachire in senior secondary which is a good work. Hinko reporter Gatembe koraiga se bunge ya West Mugirango yegotoka imeye kaunti ya Nyamira Inche Fatgad Gesemba.